Ni thaiyele na nusu Kigali, Rwanda, thaithatu na nusu chiotuko Asmara, Eritrea, Kampala, Uganda na Arusha, Tanzania, ithaithatu na nusu chiotuko New York, Amerika, ithainyanya na nusu chia muthenya London, ini thaimwe na nusu chiogoro na wa mushine munene jwa kaunti ya Meru, Kenya, ithaithatu na nusu chiogoro kaita kandeto chia Weru thaithatu. Watanena na batwe kientheuro chionde cha Eastern na Central Africa okulokira ndekonda ya DSTV na Azam TV ntheuro ne yonde tuwate okulokira www.werudigital.co.ke kana kimitandao yetu yo kinyanilia Facebook na YouTube Weru TV tukwire burakwa rethia ntheuro ne yonde ya Kenya. Nkuchanio atiatega kampuni ya stima Kenya Power na customer bayo ni twikite kironda ya nkunji hakariba kimeneria KPLC bakiwa iba wekira stima yotati na watho na boakariba kiwa ni Kenya Power kwethira beba thangikia ntaira ya nkuchanio tionekete hinya nyuma ya rais kwethira kiruta mukana na kwira Kenya Power chokia stima ikumaneno ntubuikyo rwarito kurio twemoni ya kwegururiagie mekuranyo ya Kenya Power na akari. Moni yaku hiyo yariko igururiagie nkuchanio gati atiga Kenya Power na customer bayo. Rikana kwithiro kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 23578 kana ke Facebook Weru TV nenya YouTube Weru TV nombe kwithira wetu tira gichokyo ya kuona twatiri tukwithira twekithomo burande tochio tukinyila methene to yandeto 23578 na twatiri tukwithira tukiamukira gichokyo gyaku yaya muyagera tukuthuranirite utukubweru ari Gereto kudhurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Antobadha totoro nyuma ya lori ya iriota mwere kiranda rasene ya nithi. Sister omwe kumankabone okinyithwa koti ya kiringanithwa ne kuogia Sister Selimina Karemi. Akariba kiengo weka muchemanio na maabitha baki ya KPLC ochwira ntaira witango bwa stima burabo koyirwa nterei. Na kie muremi we ome kiumia kietwe mureka kutherema kiuremi bwa nkandania. Kathosha mwanya munono ntuboko na kanyaga kuatana abatu kiendeto chieto chia Weru thaithatu na nusu onibeto awini wa Kinyero na mwonanilia wetu wa mathithio tukubwerwa Purity Richard. Tukiambiriria ni ati antubathatu hibati batete oturo nyuma ya lori ira yukamatite irio yumite Meru utamwerekera na kuwa murone jwa nithi. Thirikari ni uritwe kwithire kiagirithia ndarasa ya Arua ibokenda kunyigia mitino ndereba na ene ngari na bo hiba kurutie ira ngari chioni kwithira ikionwa imakanika kaita wakaita ibokenda otiera ite na thina bro. Martin Mugambi na kujerete kare na iriboti yawe na njira endaya. Anto baire ibatigetwe batari moyo ndagachania muro wa nithirori ire gukamatite ndigo ikugwata mutino ndagachanie no na kugwa muro ni uyu kuringana na kujeribe karikarire bariuga rori eno erekumite mbari cia Meru ithiete ba Nairobi ndamire na kwenda manarwiro na mwichoni kuremwa kuringa konerere ndagachanie no na mwichoni kugwa rujeni rwa muro yo kuraga ndereba na conductor wake gwa gum au yambe tokera injection ya ngiri nithimwe ala mwembe ira full speed no tonkona bolere manetendo na kandi meka nyambe ituke tutibisha na barabarani na riu no kanda umimanyuma ngikinyana ndethire ndona bole ya fly
eye witness ninde wa mbere nkona boya fly ine rally full speed de wira ina ndereba na tani boy na ntakinya na nonto blanko igwa nkora yakwa kiringa ntakinya lakini antu baruga taka bari kia kuthi ngari ni raumite mweno wa marima so ndari ni alori no ya lungama so na kwa na lori na sienta ni ndari ni ya sienta so lori ni ya sere speed igikinya kuna kona eno ikirikia kona eno ya alemwa kuna kona ndio ndereba lori ile kulinga speed ile ni lesite neyo alungamire lori ikira thungira bari kathie bururukite nginya na wire mubuloni ndeto ino iriko jiritwe ikomanda wa borichi wa kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno ariuga mwiri umwe wa baraba umbite gutotura no umbitwe kurutwa indi uyu ungi no kumbite kwithirwo kiremaremera nontu no gukabiritwe irori ino. So it's an accident that has occurred involving a lorry that was loaded with bananas. I believe it was destined to Nairobi, and here at the Nithi Bridge very likely lost control of the motor vehicle, and it has plunged into the bridge, as you have seen, down to the water. So far we have been able to retrieve one body. Another one is still trapped in the wreckage of the vehicle. Atori bantore no baugite rwimbo rwa muro wa Nithi rukubanogia bakiugaga barirwe gwantuo wende ndagacha ya Nithi no akethiete na mbere kuri antu bari okute barute na tukuona ndagacha no last week Deputy President kithura kinde kini atwerire ndagacha no ikolodwa nitukora mathirikari etwara kisele no nduno korona kwendera kula gantu. May I take this opportunity to His Excellency the President to change this branch as he promised us. Due to the failure, the people are still going to die here, Nithi. Mama makarikite ntuguchiria kinyuma ya Profesa Kithurwa Kindiki Raimoni nwa mutongoru wa mugongo wari mbari cia Kaironi Wandia Chogoria uga ati thirikari ni onete bilioni 8 cia gutigira ndagacha ino ya muro wa Nithi kuruthwa. Sasa hivi najua ya kwamba kuna watu wanasema daraja ya Nithi haitajengwa. Niko hapa kuwaambia watu wa Tharaka Nithi, munipe miezi kidogo, tutajenga daraja ya Nithi japeni. We already have found the money. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Kongi na kuni ati sisto omwe wa kanisa ya Catholic ya Nkabone na kinyithitwe koti ya kiringanithwa ni kugia Sister Salimina Karimi ura walwamirite gikaro kia Anantiwa ya Nkabone. Sister Karimi ura ukwite aina miaka 65 akirikana kwithirwa akwite nyumba kwawe gukirikana korai. Muthwanirwa netete ambere na kwithira kingirwa gwa ntuko 14 kwa ochonkoni kanya igamba riri kethira rigietwa ringi tariki 28 cia mweri yo mbere ya mugambithania Evelyn Ndegwa muthuri muri ukigatwe echio ikinya. Igambari gikura kwa Sister Salimina Karimi aranandi ura uroterikiri igambari ni Sister Caroline Kanjiru nime mabisa bandikeri kwitha bakimugwata mutire narua Sister Caroline Kanjiru yabakinyite koti ya Meru kuthomera mathitango jaja. This matter was reported by one sister, Caroline Kanjiru of Meru Children's Home, that while they were on their way taking Sister Salimina Karimi to Consolata Hospital in Kubu, she died on the arrival at the said facility. Turanditango rugati kinyo kitakorokerwa omboto turo bwawe kumanya muthojo mwingi kana nyakethwa kimatuka gitumikira barombere ntuko 14 nikenda beta na mbere no chunkuni. Your Honor, suspect is a flight risk given the nature of the offense and penalty involved. She might attempt to escape, Your Honor. Your Honor, suspect face hostile ground from the members of public who are baying for her blood at the time of arrest. If released at this stage, the life might be in danger, Your Honor. Your Honor, for the purpose of assisting in the investigation and in the interest of the justice, it is imperative that the investigator is allowed to detain the suspect at Meru Police Station for 14 days, Your Honor. Ondobra nandi mugambithania Evelyn Ndegwa akigite gamba kethothwa kirokerwa kana ukana umande ntuko 14 ethwa nandi agidikanira utironditango ati Caroline Kanjiru akana umande kwa ntuko 14
Ochonkoni poketa na mbere. Murder is a serious offense. It attracts the death penalty. The presence of the suspect so soon after the incidents may as a result irk the society, considering her social standing as a nun within which she resides. In my opinion, it is necessary for the suspect's own safety and protection and to prevent public outrage and retaliation to have her detained at this stage. This will also facilitate the suspect to be escorted to the government chemist for DNA analysis. Once the investigations are completed, two outcomes are expected. Either she will be charged with the offense or she will be exonerated and released from custody, by which time the society's anger will have been quelled. I therefore find merit in the application and direct that the suspect be detained at Meru Police Station for a period of 14 days to allow the investigating agency complete investigation. Arana Gambaliri, the Gatanambere, Dariki Mirongo in Nyanya, Morijoju. Mudhulumrioki, Oro TV, Mutujokangangi. Mabithaa barwangirwa KPLC kuma Meru rwaribe kiete gikarona kariba kiengo bisine chia DCC kwariria mathina jarayetete na mbere na watika akari nyuma ya kambuni kwithira gitangira akari stima bakiaria na Muthuro akari baraba kuyanitie na MC Waterhitters Muteria na inyama bidhaa kuma bisine ya mubunge Dan Kileba wete batuwetekaniria na Kenya Power timite imwe chia kurirwe nontoni kuthoma kuraya bakiwa KPLC yongwa noyo ye kaira stima yuko batibatere kwithira bakelela akari Murio Marion Karugi na tumanyithesha na njira ikinyanirite. Kenya yonarua mabisa barongiro mainya KPLC kuuma Mutindwa ni bawikite ikaro na kariba sub county ya Kiengo business ya DCC kwariria mathina ya kuitangirwa stima kura kutumite biashara babainge bakainga ngwicio. Akari na Muthuro ni bona nite kuuma mutwe ni masokyo yaraba kuona kuuma kiri Kenya Power na kuiba bateaniri na biraba kwenda barua ni basokerwe transformer na mitasio bete na mbele na biashara sio nontute makosa benayo. Mtu ana stima miaka 15 na thomane guthoma gibira kana isiolo we manyanya thoma gibira no Kenya iguria meta thoma Tanzania siuri bire bingi ba tugira ibira baba ba tugira bakemenya bebo mita yeya na muntu wa Kenya Power na ngare Kenya Power na ikingi ne antia ngare Kenya Power kama tete kingi ga yekire na mita lakini mtu kwa muje muntu wa ya akwera ate mita yekiro muntu wrong itwero antu ba Kenya kwa tugira kwa Kenya Power ba kombora ni ngare sieta na antu ni binjo muntu arirwa arete balance arokwerwo rete balance imbiro wekeri Kenya Power na ekurani legal connection. Number 1, nata wethirete we collecting bia cia payments ke illegal connection. Who failure ya ofisi ya Kenya Power kwa mwiku tangwe yore kari nekwe yo punish mwananchi. Na yo makosa. MC wa Igembe Titus Murithi o amona obisi ya mubunge kile ni bayekete akari na kuona ni kinyambo barina Muthuro no ntubwa Kenya Power kubathangikia. Katukuwa Kenya Power, you have become too much. Enough is enough. Na namba 2 muntu wetu Kimani angwate muno. Kimani na raere so corrupt. Na Kimani uke agolo kwa tringo transfer to akuringa lasma. Rena wa Kimani uko yo kayukiambwao. Okay, tam three face. Ina three face yegra shortcut. Mwangi wa three face oteno yegra shortcut ni oma. Kato kwenda kuwa for us to deal with the impunity of Kenya Power in Igembe East One. Kimani must go. No ke dambo ni meja. Mutaburi betekeria. Mubekira stima efanchoni na nebanje kuona mbia bobakuri abathinia. Kuno ntubetu mikiu. Oni bia bwe musimu akele ibungu abatu antu Kenya Power iba that warning tubere tutetegeria enemo kumaruare kwenda kuita stima tieto kwenda kugura ukamata transformer na kuthini antu na twetekaniria transformer cia antu betu ira boyere iba icoki haraka kenda antu betu betro bena mwanki nora no apply illegal getha mtu mwana apply illegal kintura akai atuma antu bange baitero mwanki bonde antu betu dio bariana kioski ya kwendie mita baeta cionde ciro Kenya Power. Kenya Power ni thre na mechanism mbea ya kuagisha muntu apply mita akuona miteke iumite Kenya Power na ke ya kwiro ringite Kenya Power kuonga na kuria mbesa ki Kenya Power ate kuria ki muntu individual area ki Kenya Power. Turenda kinyele PS wa energy. Yes. Na kinyele nye engineer wa energy waziri wa energy.
Turuwa Kenya Power imekandamiza watu na lazima isikie kutoka kwa wananchi. Ni kweli wananchi? Kiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Naftali. Gavana Mutumanto Ethinge na kinyete kirwa na araruretie mubango ya kunyagia mbeo kiarimi ori manda ya thingirete thirikari yawe yigite na mubango yona muroto yotiera kuringa jekinje irite wichiomba akiaria kiemambura ya Gavana Mutumanto Ethinge na ithulete tayari kilo 50 cia mbeo cie tayari kwethira chitetheria akari gakimutegi gatumenyethio na njira ikinyanirite. Gavana wa Meru Mutumanto Ethinge narugurite mubango kwa yana mbeo mwanya kaunti ya Meru ararugurite kirisirio bondi ya Kirwa. Mbeo ni ireyire ngoro into kya mbere na nture mbere kuthwaniria ni antu bana ndui kwe konge boraigwa mbeo ene kaneri ndene ya Meru iri iturite mbeo tukimenya ontura yina mbeo ire yandawa na nture yi irete mbeo ire batire kwandwa rutere rurwa Kirwa. Twina variety kana twina mbeo type itandatu kilo cionthe ira twina cio tukaeya na Kirimeru ni 58 maana yana ya 26 kilo kana pakiti ira sie packed 2 kg per packet ni 29 maneri ye 13 utekunyimuthangirira niwendo makiamea kamwire gavana wetu no gite auga mubira nyuranyire kwere Jumapili jokerekia yedo ndilo kino stand you mwisho koinga kabisa auga nayo mbeo ete menya kweta na unange koronchero nyo neone aonchero bore akirwa na urende kwera koronchero mubira koronchero mbeo urende Akiaria Gavana ugete mubango no kuguna murimi urata kumba kugura mbeo no arakuga nkurukia kiro 58 cia mbeo mwanya ikanenkanirwo Meru ngima. Mbeo yetu ya antu bara batina uwezo inakethera narwa ikuona itwire twithe endi muno bara tubatire gutethia na mbeo te antu bara batina uwezo bakugura mbeo loi nikenda kinyabo tubaukiria twithirikari ya Meru County. Nkuruki Gavana Mutumaruga kwa yana mbeo tikumuthiende nkinya fertilizer maguri mande kuma kiri thirikari nene tayari ne kinyete kirisirio mbondi ya Meru na agatigire gukinya kirisirio mbondi ya Kirwa kaingwa remi batikathine kwenda mawa mutindo kangangi. Nikenda twithira twina maketha ya mea ni lazima twabonekera mbeo kwina program ya thirikari nene ya kureta fertilizer subsidized kana fertilizer ile ni itwe maguri tesa sawa so kinya fertilizer ni yitengu kinyite Kristo ye twira nene ya mutindwa na twina mubango yo kureta ya kinyara toka distribute kiri sub counties including these sub county kanisa safari yenu wita kwira mutindwa kana wita kwira kuraya tuboretere akuine kenda kumba kugurira akui kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi. Twari twemureka kuthirima kiurimi boankandania na ratuliongirite murimi umwe ura wisikene ya keno nkandania urati murimi yake endu inyana ritangwe ya kurira arimi bangi nkandi na nyobende benderia mbeo cia kwanda ikige chunje kia murimi we ume horete rikome kenywa. Urimi ba makandamia ni urimi bwe siri abu no kwebo bagunekaga mono kere siri eje yo urimi bu ba makandamia tanchamba eje we watwekire mu biashara wakuguraga makandamia o akiremaga makandamia jaja enchamba bagwetaga o Kennedy Mungeria kana Kennedy o makandamia ka Kenyonkandi
kanda agurire nkandania mwanka ria rieto riakwa ngurite nkandania mianka yukinya mianka 10 na ta wambiriri kugura nkandi ndari akanduka ndauga nde au no mpanjirie kugura nkandania o ndanjiria ndacuria ratiri ndanjiria kugura nkandania kahora mwisho na ndethera imbitirie ndacio nya mwanka ndaja gwitia mwanka gucio antu bakuthiuruka kuthurania nkandania kware no enderete no guri bubo bwa nkandi keni nagire wiru bakurima mikandamia irenjire gukaniria nkoro na arimi bangi ko ndere kwanja kugura arimi kana ndo ndari mbatere kwanda mikandamia no una ndere ndingataira nyarira mantu bitagura antu kanania ngera ya kubera bande mikandamia onto mikandamia tu mikandamia ina mbesa mbeo ya mikandamia ti arimi baba inge bonaga mbeo iria yenda kagathoko no ken na umite umebobo bokuguna arimi mbeo ndonere umwanga gukinyite no mwanga mbeo kumithia mikandamia kenda ora muntu ambe kwithirwa akienda mikandamia akari mbako onto imbenda ya mite nkabenderia mite kwanda nayo tengira mega mbithora mbije onto impumithia yonde mikandania mibukando iyo yonde na kawa impumithia na mikandamia era mega imuranga 20 na ndere ken arimi batugweta mbroka inyatha iji nande baije ken mbroka nkandania onto ngurera mbroka nkandania ko ngura era arimi nkandania na mbroka nkandania ari mbecha cia urimi bwa nkandi ci murio ai ko kuria kiuria murumera nuje nyamuno magaje tho china mureu Antonia Wero TV muremi uri ume na kome kinywa Katho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu atonekanya kunogoka nini endu tucokiera ni akariba kumantere cia Runyeges muno ekoro baraba ichiumiritie na kwithira bakibwithia maandamano ya thiri bakimeneria Rigathi Gachagua ikiraba kuana batere kwithira kirombore kieri kiatongeria bo nyuma ya Gachagua kwithira kithukira kana giachiria gitiyo gavana wa kaunti ya Kirinyaga ni Waiguru na gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire nyuma ya kaitati kuraya ugeta kuraya Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#.
insinuate. Pay a Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ekoro kuma Runyejes ibaishumiretie na kubwethia maandamano ya there bakimeneria miario ya Rigathi Gachagua bakiwa na ikirete nthoni ekoro atongeria ya bo gavana webu Cecily Mbarire na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru. Gachagua aririkana kwithira kiwa baileba ibobo otumirwa ni Rais Ruto kwithira bakigaukania Kirimara. Aikrobane ndi barenda Gachagua kwithira kirombore keri nethira tiyo akethire Trimana na Muthuro. Joya Bratu tariru mwandiki wetu Andito Rita Mwaniki. Na watu wanatumiwa na Ruto. Wewe gavana Waiguru, wewe Karinda, kwani nyinyi hamuna akili? Sasa huyu Karinda, huyu wa hapa Embu, ndio anatumiwa na Ruto wakiwa na ile mtu anaitwa Soprano kugawanya sisi. Ni miario ya uria wari munini wa muthamaki wa bururi ni Rigathi Gachagua akimenereria gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire na gavana wa kaunti ya Kirinyaga niwe Anne Waiguru thiini wa icera riake kiumia kithiru mwena uyu na iria ikomithitwe ni atumia akuma kaunti ino igiri. Mwena wa Runyenje atumia ni marurunganite na kuvinga barabara ya kuma Meru kuthie Embu makimenagiriria miario ino ya Gachagua. Na tutatumia tuyature muno ni kuona mundu murume aukite kurwana mutumia na mundu murume kurwana mutumia kuranagia mundu murume kiguoya na akorwo ni mundu murume pio ni aukia thondeke mucemanio wingi Embu atwithire twitatumia tumunira tukumuona na nienda kumwira atiriri na tondo mundu murume yaroneka atai na kiongo kiega tungienda kumwira atiriri atumia ti akurangarangwa na atumia aria onthe maithini wa opposition yo ingi turenda kumera merorie wega tuigwa twature muno na tuigwa twirakaru na tuigwite na muno kuwa kwere na thauna munyaka ati utinda kibuya mamu wetu tuigwa tuturetwo muno ni tumwendete na tuiga ati Embu utina ndawa maretete katuntiega na turenda matutari na tumatie ni atumenye ni arume na varia atumia aya marenda Gachagua kuvoya muvera kuma kuri atongoria aya airi guko makiukaga o ni marona uthii wa na mbere wa gavana Mbarire na nikio mararugama nake kwa twagukania we Kerigiji urenda guka guthukia county yetu na siasa citae na maana no menye 2027 akayo raruma ni ugatukora aka no akorwo ndwendaga uthamaki waka kwanza wambe umbere kana gwaku na kana gaka muiretu tondu we woneka ndurenda aka nie na kwera wacha wakabira no tigane na atumia ndo twe ni twe twathurire leaders yacio twekirite vau mai thiini wa thirikari ya UDA na tweta andu a Embu o mangai atete gatavia atavete na nondu oguo goka kurumerwa goko gwetu nae mami ne nae na tukionaga maendeleo ma thirikari ne twarega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kinyete ntere tia Kirinyaga ntuku inkai nyuma ya we kumeneria gavana wa kaunti wa Anne Waiguru
akimuweta kwithira itumirwa ni Rais Ruto kugaukania kirima Gachagua na inyiletie miario yawe ya kumeneria thirikari akiwa na wete ndeto ati kwina mibango ya Waiguru kwithira kiruria kiama kia Wibo kenda kuthiria kathari kiama kia DCP ini kuthuranirite riboti. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua naliongete Kirinyaga ntukwe mwake nyuma ya maandamano kubwithwo ni akari bakimeneria miario ya Gachagua ya kwithukira ngavana woani Waiguru. Uringi Gachagua nonekete kwela miku ya kumeneria atongere baba Nterei muno ngavana na yumbe kureta muchero ya kumaome na antu bamwe ya bayurima. Sasa iko haja gani wewe Kasongo na vibaraka wako kutoka hapa Kirinyaga unaenda kuleta mchele kutoka Pakistan, saa ile mchele ya watu ya Mwea iko kwa masto? Umefanya hivyo kwa sababu unachukia watu ya Mlima Kenya. Wewe umekuwa kama Moi na umeamua ya kwamba uhangaishe sisi kiuchumi. Huyu Kasongo aliita viongozi wenu wa Kirinyaga wakiweko gavana Mheshimiwa Mere Mainge, Mheshimiwa Wagechogo, Mheshimiwa Wadia, akawaketisha chini. Akawaambia mimi nataka nilete mchele kutoka Pakistan tufanye biashara. Na ile mfanyi biashara ako Isili ni business partner wa Kasongo. Kasongo akaambia governor wenu na wajumbe wenu, nyinyi msijali watu ya Mwea muachana na hawa. Mimi katika ile pesa nitapata, kila mmoja wenu atapata milioni 20 na nyinyi mnyamaze. Gachagua na menerete ngavana ni ochoa ekuruko bwithia maandamano yo mumeneria. Naona gavana anapanga ati wamama 10 wapige kelele. Mimi nauliza wewe gavana, kama unapanga maandamano, si Ruto aliua watoto ya Gen Z, mbona hukupanga maandamano? Atongeria baraba kuthia tene na Gachagua ibamenerete Rais William Ruto na gavana wa Nterei. Wewe William Ruto, wacha kushinda hapa ukijisumbua, ukilialia, ukizunguka kwa sababu iko watu kidogo umepatia pesa hapa wakosea kina mama wetu heshima. Ati mimi jana niliona mtu anaitwa governor mzima anaambia kina mama ndio niwapatie pesa shilingi 500 lazima mlale kwa barabara na mjigaragalie. Wewe Gachagua muthia na iringirite ndebe. Hii ni bedroom ya nani? Hii ni bedroom ya nani? Mtu anaweza sema mtu asiende kwa bedroom yake? Mulwameri wa kiama kia DCP kaunti ya Tharaka Nithi Jeremano Nyaga na meneretie mibango ya empowerment ira ithirite ikibwithika hitongeretwe ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki yenengerekana na mubango jwarua yurayo wa bwithikire ntere chia Kaironi Chogoria akiwa injira ya ukuma kari na mibango etimenya kwithire kiguna kari na njira enene. Martin Mugambi na radiretie nwe no tutumira riboti. Tuguchire nyuma ya mubango wa empowerment kana gukiria mwingi uroko thina mbere kuruthwa ndeni ya nthiguru ya Kenya ukarikite mbari cia Kaironi Wandia Chogoria. Coordinator kana mubanga bangi wa kiama kia DCP kaunti ya Tharaka Nithi Jeremano Nyaga na meneretie mutaratara uyu. Empowerment ino ntekona igetedia mwananchi wa kawaida. Ndiraida ikiora mwananchi wa kawaida. Endenga ikenera muno nuntu obo marura mesi no obo makumbaka nde DCP mbeca ngurupu je gonto kole je ngurupu karibu 400 no je to igo sangwa milioni 8 geikundi ujionde onto akorigaria na ati mbeca obole je okire na ndege yachokiro na ndege. Jeremano aliuga mubango yo empowerment no akothiete na mbere kuthenia na nkinya kwinyeria Kenya no tiko batethia taburo kwirikana. Ndataranye milioni 7 ija janenkanirwe onkigaira ikundi 400 ogikundi kere gwatakaribo ngirie 17 wale kengirie 17 yuke na gikundi kena anto 400
ukeno muntu ale gwata karibu shilingi 43 wale kiko tarania mbeca yu kauri atire magana mana ucoka urutire ni mbeca iria anenkerwa ira kagwata shilingi 45 ukone na deficit ya shilingi magana maratu karibu ma 50. Kiongera ugite mubango uyu njira ya thirikari kuringatia cham kenda kuoneria karibu raba kubachiriria untu burakuga no rongo ndari kuraitha mbeca igiuka na ngari kanenkerwa jumbe maruta kuruta igacoka igekerwa kairi o mbeca milioni 3 ya president milioni 3 ya kendeke wari kola na roku noje yatangashwe milioni 3 kola wari kamba milioni 3 muthia riuga gukaja gutwika kuri na mukari wothe wa gicigo mbunge kia marakana guntu kura kungi kwarorithwa mubango toju wanenkerwe gintu ta bura mbeca kana machini ibangitwe mitarataranie no ibwega umirite kenda kuruta kuji anto betere to banenkerwa na trolley sijenge jaibo ona to machini tunge twaibo gutege kyanenkana no kerwa nkera giolongo ndinkena muntu anenkero trolley onemwe aumire auwe na trolley muntu anenkero machini onemwe aumire auwe na anenkero machini endega nkwenda kuga atire kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Musiasa Peter Ndubai wa kiama kia DP na taririetio tiwa nyuma kwa gicigo gia Tigania West akiwa guntu koi kurumbiri bonene ithina ya rue barabara indo kuninya wa chestima no kete biorio konia murandi ywa kingirwa kiwa iyo thatire hinya nyuma ya kugerwa mbecha kuma kithirikari. Ndubai ariti arikia thone ntereche Tigania West ya buratu tarirwe John Thiga. Kiaria kia thoni kia Bishop Mwentere cia ntura ya kunene wondi ya nkomo gicigo bunge ya Tigania West munini wa mukariri gitwa kiama kia DP ya nthiguru Peter Ndubai ariuga mubunge wa Ntere ino cia Tigania West Dr. John Mutunga na akirire mbunge ni buru na ikio gitumi gicigo bunge ya Tigania West gitaombite kuo gikiona maendeleo kagita mwankiragu Tigania West tutona viongozi bobeya kwanja uikuo uti project kinyemwe aumba kuinitiate na uete akiakuona akuluka ria ringa ku agure ukiakuona 100 days roi rukethe arwekuo barabara ikethira ibui na uete excuse ya uete president Uhuru Kenyatta bataiya na kwanwe atwira bamuchala na bachala president William Ruto kila kitu itaendelea mzuri, lakini tutaona matunda ya utu amchalide. Ndubai kagitani wagwa kiaria ariuga barabara ya kuma kwa Mosi kuhate murina kuthibwa Isiolo ira tumagero mono na arito bachukuru yo bune note ya karurumo ibethire to baketheta no barabara ni thukangite bunene ikarita munda no te mbunge yo kuga arito ibade mbunge ya mwananchi hapo juzi Karumo na iba mentioned into bibinge sana thene iba kona thene mwe barabara ikethira barabara teo ikaeta Amos kueta Muthara ukethira muntu aretera barabara ni highway na kuringwa ingari rahisi sana ana bautu bwiru bathikera tukia kwethira twetera monka muritwa kana muntu mora wa akua na nonto accident ido to take action akire murandi wa ruye wa kingirora wa nengero ciringi milioni 50 na chire kuma kithirikari nene Ndubai narombete mubunge yo tigera na kuthingatiria amenya burare yathire nonto mwankira guti muntu akuna no andantemo ya ruye na mbecha ini ciatumikire Tigania twethena rwe sana na thena uya rwe itwiritwo ya maingi thirikari ni kuilela kingirwa nkuthwania ni etwe 152 million kenda yumba kwithire kwina rwe Tigania West na barabara tutukumeina mbecha uchietere tutukume barabara utentu Tigania baina rwe kuutwe na thena mheshimiwa uweko daktari ailele mbecha ina achietere kenda antubatiania bethira baina rui iripotera ndo cha weru kuma Ntere cha kunene wondi yanko Tigania West mbeta wa John Thiga. Akari bakanjo Embe Central ibaichumiretie kwariria wongele kubwa makarika ya waga gabakiwa bobo yanetie na wagibwa stima kariba ibachokete bameneria rais nontobwa barabara ya kore iraba kwathira ethirite hitumirwa ni asiasa kwiringira debe kahitaga kuringa kura enduti wirane hinya bumwe boneka kwithira bwe kinyanilika Marion Karugi gatumenyethio na njire kinyanirite
One Term ni rwimbo rutwikite rwa kari na atongeria orira muthutira yo siasa yutite na mbere ukujirwa security yetu itikuoneka hata kidogo gutuntu tugutethuka nabu gukurukira MP wetu Ndankele bani akari na aturi bambobo ne Gembe Central na baturite na muthuro kumenire mubunge wa Ndankele iururia wa gibwa stima tutikuona mwanki ana beto bena thina muno kuthoma tutikumenya ati tukathithia tugurite sola mbete lito karakara iria mwaka jumwe iwe ga expert tukagerenge kele one ton kama tutam akere tutona stima batwe tuluga Ndankele ogo awole dikela baya tukaga mwanki guko no twenda manile tweje mwanga gwaku 2027 tukuwanie onto bakwa mundu ni yutumite wagagia wa batenderera bunene munono Anthony Banke na kisitho kya nyumosia kithaka Meru National Park twina thina gukurukira Meru National Park na nonto tulalaga na njogu tugatinda maruke na nitukumenya bwega ma security tioneka gutena mwanki na nikyo gitumi njogu ikeja tumulika gatochi na tochi weke rote na mwanki njogu nokega kubamia batiti na nyuma kwememe uge bwa Rais Ruto iurure uthondeki bwa barabara ya kore ginye gitari o uru iyari ngazetendi yes turakazio mwanga turatonya kiwathani wa Ruto ni rerio ngazetendi na mera mheshimiwa Kile itugwetia moramu gotweka lamie kurema reko tora yogeta muteni okura runga maimaro twire andia rais yabechanire ikurema patweka mheshimiwa wetu Kile etelete 2027 iru akambiria guka gutonya kwigo tuitheria turiuga imbi kingi ni barabara simatura itumi botumantumwa kire MC woka bamuri kwina barabara ya bwethitu kuma kanjo ikejira kantie mburunga ya kinya kwa murungi igeta Karioba mwanga Kariobangi na riara twire kwinja barabara yu ameambire Kariobangi mawandogo areta mwanga Kariobangi arakela kuma kwa murungi mwanga kanjo nibwo kanatebwo sibitari nayo ngavana Mutumara rurite maternity ruwa ya Nthambiro ekuruba rwa ndagitari no mwake na bate kuona otethio rira betite kutharimwa Mutuma ogwa niguo yajira guturugurira maternity ende mwana ogwa bitawa tutadia noko ndai malele mamekua ona matikumba kurigiririka kuringa masiara ne lakua ende asiali beto ana beto nkinya ekoro basiaragira na angelane ake muina mheshimiwa ari ngavana wetu igwo tukuria jatuone atwirira na ana beto bakagurairwa daktari no mwende ne Nthambiro na nonto ari omwe no matanete no witwagoro no wigwekoro no wigwatwana no wigwa ndawa tukoria batu atwikenyeriku kiripotera Wero TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Rais William Ruto na tongerete mambure ya ntuku ya jeshi nthiurune jara ya bwithikirite kampeni ya Lanet mushine jwa Eldoret. Rais Ruto na itete na mbere no tariria mibango ya thirikari ya Kenya Kwanza kulikithio karia nthiurune ya Kenya. Good morning, Your Excellency. Good morning, General. How are you? Very good. Good morning, Your Excellency. Good morning, my friend. How are you? Very good. Bwana Okumu. Wewe ndio mkubwa hapa? Okay, very good. Yes. Your Excellency, it is my distinct honor and privilege to welcome you to this year's KDF Day celebration, which is going to be a special one. Today, you have joined us, adorned in the official Commander-in-Chief regalia, and we really appreciate. Na hakika askari wote wamefurahia. The soldiers' mission is not theirs alone. It is ours collectively as a nation. Every citizen has a role in safeguarding peace and stability. Communities must work with our security agencies to identify and report threats. Civil institutions must complement military efforts through dialogue, education, and economic empowerment. Political leaders must guard against divisive rhetoric and instead strengthen national unity. Today,
I call upon every Kenyan to stand firmly behind the Kenya Defence Forces. Let us accord them the respect, cooperation, and gratitude they so richly deserve. As we celebrate this year's KDF Day, let us remember that at the center of our national defense stands the soldier, courageous, resilient, and devoted. The fingerprints of the KDF are everywhere. You have built roads that connect communities and open new frontiers of opportunity. You have supported the construction of hospitals and schools that give life and hope to our people. You have played a pivotal role in iconic infrastructure projects such as Talanda Stadium, embodying our belief in talent, excellence, and national pride. In the North Rift, your courage and discipline have restored peace and order, allowing families and businesses to thrive once again. Our soldiers have also been instrumental in disaster response, medical outreaches, and environmental conservation efforts, such as tree planting, all of which strengthen our national resilience and defense. Wendia na uguri, ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kongina kuni ati Minista wa biashara iwanda na wonjorethia likinya juu ya wete thirikari yatira kwina mbecha cia kwana cia kuthongomia thoko ya Kenya ki bajeti ya mwaka twitite awete kwina obatubo atire into birebi kwendwa atebia mugwana na ibe class ke guru ibo kenda byomba wete kirika ki thoko chine gweta omeanthiro ya Kenya. Anthony Kathenya atumenye biashara njira ikinyanirite. Akili mambura ni mandegoro yonde gukungwira wega bwa into na mambura mala makuthithikaga muja Nairobi matongere tunenkia makora idire wega bwa into ya KEBS waziri wa onjorithia biashara na iwanda likinya njui ruru thirikari gatigira kwina kigina kiganu kiri mwaka wejito akigina kienda gutigira kiroto gutigira Kenya niyo kingina kya wega bwa into nigikwingika. We are aware that there have been plans to make Kenya a regional hub for standards, and that the headquarters for the African continent will actually be here. So I think our commitment is to ensure that that happens as soon as possible, and we'll make sure that in the coming budget we have been able to allocate funds to make that a reality. Kulingana na waziri Likinya Njui gukura kwa yonda bya Kenya gukathi na mbere gutethero nenkia mene ya KEBS gutigira into bionde bile bigo kinya thokoni ne bigo kinya iwango bionde bile bibatelie. That standards are a key enabler for industrialization. You cannot make commodities and products for sale in your market or any other markets if you don't conform to standards. So Kenya is happy that so far we have made great strides, but much more, and this is really our challenge, especially for our manufacturers to ensure that they bring their products and commodities for standardization, to make sure that they have the standard mark so that across markets within and outside they can be bought and accepted with ease. Kulingana nkiamina kuridhira ugabwa into ya KEBS gutukira director munene wa Esther Ngari KEBS ni ditinambire kuwatani na nkiama ingi ila muna maskulu te University ya Nairobi amuna University ya Chuka kienda guseleweru kilithini ya aflatoxins ila ni dhina nene ile ditinambire kwangaratane mibanga gutigira Kenya niba kuona ilio biega na bite na sumu. Have also partnered in different other areas, and one of the most important partnership we have is with two universities, academia, University of Nairobi and Chuka University. We are doing a research on the aflatoxins. How do we eliminate? How can we eliminate aflatoxins in this country so that we are able to safeguard our food security as a country? Are ensuring that even the most vulnerable communities have access to affordable and nutritious food. Esther Ngari akiuga KEBS kathina mbere kuwatana na itengo na ndwangi nkurani ni kinyiti wango bila bibatelie. The remaining 5 years of the 2030 agenda demand that we deepen and broaden these partnerships.
kuma muji munene wa Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kathoshe mwanya muno kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu chentukwerwa renga kwendera kaitakia no tukobopweya unibetwa wini wa kinyeru mwananilia wetu wa mathithio tukobwerwa Purity